adagi ITLF ko even akoina yam thajaba yam koina akoigam thabak tawminara ba itare ko valley base CSO mayam ga thabak tawme cookie in pibo chintiba yaukhala ne ko eda moina frame tawna honari se ngasai moy hojiki moy hojiki statement de iri prehistoric kano ngasai ka ta frustration akoi pen da ko ta prehistory da moy bu kai wai da bu exist tawge ai hai ni je ko akoi gi manipur da le mi ba tribe sing je akoi gi kuki hai ba nomenclature je akoi gi chinga le ba tribe khare da british matam da british ki general kharana piramane ba wari bu ko adagi even naga hai bo wai sibauda british matam da shem gi ba wai ne ba head under ne moi wari bu ko adubu yam largely occupy tawba aduna indian union gi marung da leramba naga sing sina ko cookie hai pochi di ngasai ikoi driba pone ba ngasai chin cookie hai ba wai ji ga moi gi ngasai gi hojiki leiri ba moina ireba che chang mayam je moina akoi gi manipur gi manung sida akoi history je manipulate tawna ba khona ba ngasai gi laiba hi thoi ba thodok siga political dialogue siga moina hai ba political dialogue sina moi gi separate administration gi wari ne ba awda ngasai gi akoi gi 16 months moi sida so iri ko 16 months sida sugyam koina 16 months thola da maitai ga cookie singa gi maitai and tribal people hai ma sida cookie hai de tribal people of manipur is well known ga pa hai jele moina ko sida hai de moi ge agenda se o atsum mai bo organization all tribal student union hai bo organization jina adim jati de le maga adim jati gi ngasai gi koi gi imphal valley manung imphal city manung da maitai gi student organization mayam na maitai gi CSO mayam na political establishment mayam jina tribal bu kamu honor tawamge ha pochidi moi gi atsum gi office adim jati de lega moina pigi ba head speech mayam do akoi ngasi ba FIR am to file taw tabida sarkar na FIR am bo file taw tabida head speech te adugum tik pigre ba akoi thengno jo panam pigi akoi gi Joseph Mar na go ngai matam adagi Joseph Mar one of the aina sum yeng de one of the most communal speech piba nupa ai tare ko ade swai khudum bi ga tawga noi imphal valley minung de yam tawdi ching da noi aphabo roi akoi tawngam blei ka ga hekta yam na challenge oina ko ade diplomatic oina organization amo bi diplomatic channel da wangang da ba leitaba mi sak hai tare ne moi je ko ado moina maitai en travel hari se sigi megano se marum da label logic se koi kamai yeng be adune ai hojigi target to ai se ko sai moi long standing demands me am ko moina pamjaba moi gi vision hai tare ko adu da moi gi hojigi leisu leitaba nation ama sagana bona da firan ma pai de adabni na ko ngasai gi amda kyo ITLF na yam kan kano sorry hojigi tribal atsum me na yam kan to me ko da atsum sida akoi yawi na taga yawde ayagi meter yam chong la naga gi sin housing pomai gi kari gi kara gi liang mai gi ha yawde ayagi representation lei te ayagi yam chong lei gre ko atsum si irang thok ngai gi ni irang je thok kan da ITLF la ya ko kukin bi tumin lei gre wari bo ko ITLF la then ITLF sina mu akoi gi maitai ga tribal ga gi khena ba sauna ba unna ba mayam ma moina kano tore national media international media mayam ma da moina push tore ko aduga hojingna mu ngasai gi zomi gi wari mu la ko zomi ji kana no koi nan akoi border gi fencing gi matang da zomi mayam na moi gi zomi gi kaino chief association ne hybrid kaino labor later bu khang da wa akoi gi register organization la na ta bu khang da wa endorse to ya ba organization la ya da bu khang da wa foundation ka 19 ke ada founding organization no khang da wa aduga sidai da organization na moi gi motto su yaw da wa zomi council ga ne ta thasal la ko adagi zomi chief association ga in thasal si establish takam gan to no establish the thab su yaroi kai no di ngaranga da pok tang ai ba angang ningda manung da lei ba organization ai tare yam seng na da ko angang ningda de mangak thin tok tang ai kap matam da maitai ga khoi ga phuna re hana re maitai na khoi thin taw re na pakap ta kapai wa ne ba angang ningda manung da ya aduna akhoi se yam ka en ma ka su luna lawum thok ke ba to da bu masi gi implication se kai da la ke ga da sai gi hujikti akhoi gi struggle se isam jamba political struggle ama gi marumda arm struggle ama pura oire ba aduna tribal macha tribal fu macha sing jida akoina piga da protection je piba ngam da gi law na piga da protection je piba ngam da ni na zomi council amana hire kan da hoji akoi tamona haibi dumaina masida paite yaw zala masida mar yaw zala masida atopa zau yaw zala adagi mate yaw zala wari bu gangte yaw zala moi me amje loin mak zomi banner da changra zala gaina akoi da uri je sigi poche wandana ba akoina
ngasai original oiba tribe sing do vocal oil lakpagi mathau ama di tae bako adubu masigi tribe sing jigi vocal oil yadaba mathau ta base akhoi hujigi present situation jida ngamdribani na zomi kangmu sina Amit Shah hoina Union Home Minister hoina hairiba peace process se akhoi illegal immigrant rom da changi thore na moida mi pai bam lai je moine su thogan jabne ba sidi ko maram di kai no ha kanda akhoi gi Manipur sida Government of India na border fencing si tawma tamda kwatharom dagi ana tawna bone maitai naron ya movement taw yaiba moigi intelligence na haija ba jaga da yam kanna tawna bone adai Assam Rifle gi ma khoi hanjan jan khana re act of Assam Rifle gi formation gi act sida Assam Rifle je border fencing border gi guard se ma on the mandate oine yaweba Assam Rifle je magi mandate ne ba Assam Rifle form tawma tamda border si mana guard to ba haiba je India border khara mana guard to ba na haiba yaweba ko adui matung ina 50 years Assam Rifle na ngasi akhoi border se guard to paga makhoi na yam kuina yamna inhabited oiba jaga akhoi gi tribal ichin now tara manga yum tra wa kunda ba kuntha ta ba soi jaga da posting ta salaga di tribal jing duga moi gi movement do yam toina change ta okta di relation phagalak pai je masan tam ne ba hadi alapalam de leminam ni na cheng lei tabagi ising lei tabagi mai lak tabagi adagi yum ningkhai bagi yum tek bagi mi na bagi adugum bagi awaba mayam do leiba force to na hana mayok na ni na kandogon din tawna ni moi ga amaje relationship farak pai je masan tam ne ko adu relation do phara ni na ngasai gi porous border ma akhoi gi border se fencing lei taw border oi na jungle jo oi na moina learning mamon da lalakpa adagi mi lei taw jaga da akhoi ma taw tang lei ta de akhoi jo arei mi du ko wari sana kalakpa naksan na kalakpa je masan dam ne ko adugi advantage do lo kan da mi sing se maximum mi je pusal lo kan da hojik se mi masing do mapung bana sure ha kan da akhoi gi ai wa kan da moina khwai dagi hojik se khwai nuai roi daw se NRC ji ma moi nuai re adagi even population commission ji jo moi da accept taw ning wai adagi 1951 base ai wase moi accept tawning oi tawning ta adagi even akhoi government di nan di 1961 bo pangi gum taw male ada akhoi gi sigi 1951 nataga 1961 taw pata gadi moi da akhoi gi hojik pali ba lengak sine di permanent resident bo consider tawe ba sai akhoi gi government jina harmony oina harmonious oina kayamuk miyam se mayum da ju akhoi deport taw da bida changra basing da moi da kamaina kai facility tawaga kamain tawaga moi je hingan gani ai ba gi wakalon da ai tare ne ko aduna electoral right pi da bida mi sing je mi kok se thido kanda illegal immigrants na karam mano aduga karam mana kaino no akoi gi legal oiba voting right pai ba absina kana kana no hai bse thidok bagi process se lake to bai matang sida moina akoi ga maitai ga makhoi ga gi marakta nungsina da bje udau da batara gadi moi gi marakta leiba mi jing je khandokhrani nataga moi gi ngasai gi highly populous oiba oji cookie je matam amada ngasai akoi kano da akoi kom kangbu khara ga wari sai bako kom kangbu kom ge association khara ga wari sai ko UCM ga ko wari ja bakan je da kamai to ge kom kangbu na moina wari le ma se 1947 da akoi gi kano to matam da in Manipur se independence panganda akoi gi moi gi election to matam do han ba election to gi ba India mas to dringai hai tai adu da kom gi minister me le me hai matam dugi education minister da rom oi hai moina hai ko adubu India gi da mas to ga matung da di political system je pura change to ram ni na apik pa tribal jing gi minister je ka bangam draga cookie da di ama ni ka karam do moi population je ja hengala kuni na moi je even tara su jale eba wari bo ko naga gi tara khatang su dangai ri naga is almost 10 hai tai ko hen me yaram ne ko moi di 20-25 su yaram ne moi population de ko hai ta di ko aduna zomi wagera ITLF wagera moi gi hojik lem horiba le horiba agenda je only and only maitai ga tribal adi apun ba tribal ga moi no uni is na apun ba tribal ne ko apun ba tribal ga maitai ga nungsina de bagi formula je sina kanda separation model je sina taba atopa political dialogue to bum leite ha ne ko adubu akhoi gi kano gi oina di akhoi gi hojik leiba kani ko akhoi hojik leiba government gi oina di aduga center gi oina di through intelligence through political kano ma establishment ma illegal immigrants na akhoi gi main cause ne ha ba je masi government of India na understand to padagi khangak padagi hai tare ko adagi Assam Rifle gi retired general mayam amana wakai ngang pa hai tare ko adagi even Indian army gi ex army chief amana ju wakai ngang kre ko army di am present to Manipur police ki doubt lai gai na ha ko ja sugum statement je India gi administration gi manungda toan na statement contradict to tholok pai je first time oram gane ba all over India da chaw over Jammu and Kashmir gi issue UN yo ji ba to sumai na thok te ko aduna masida makhoi gi desi gi agenda je leitrabni na moina punga ngang jabni haina lou tabni aduga government of India
ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ NRC ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ NRCꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯞꯅꯔꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯅ ꯄꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯦꯄꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯏꯁꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔꯒꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2002 ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯝꯇꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯗꯤꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 34 ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯉꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ 12 ꯂꯩꯕ 15 ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯤ ꯏꯟꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯁꯨꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯟ ꯆꯠꯊꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯆꯪꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖन ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯣ एस्टैब्लिशमेंट ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯛꯄꯝꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛꯄꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂ ꯌꯥꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯊꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ UCMꯁꯦ 2000 ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯥꯅ ꯌꯣꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯥꯗꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯅꯤꯅꯦ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯗꯕꯤꯗ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀ ꯇꯧꯔ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯐꯥꯎꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯔ ꯂꯥꯜꯂꯤꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ 34 ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ
अरे एज अ कंपेरिजन हुजिकती अमसुम को फंगेबो कंपेयर तौनबको बर्मा की ट्राइब लिस्ट का इंडिया की ट्राइब लिस्ट का कंपेयर तौ मतमदा कुकी हाइब ट्राइब से इंडिया दी यावेबा अदुबु इंडिया इंडिजिनस पीपल दी सुनत नत्तेबको सो नत्ते वरीबो अदुगा असोमना गंदा मोइना इंडिजिनस पीपल दी बर्मा रोमदा अखोई की ब्रदर एंड सिस्टर मैम लेरी हाइबा मोइना एफएमआर गा से एक्सेप्ट तौजद्रीबा एफएमआर लौथोकी से मोइना अवाबा मोइरे अखोई इचिनाव काइना दोरे गा हाइजरीबा मोइजे मोइ असोमना गन ट्राइब लिस्ट यावम दो ओडी देबा लाइसे अदुनदी कइदे यंगा गाना मोइदे लेहरिबो ऑप्शन से इंडिया गवर्नमेंट दा वैली दे लेबा मैतै से सिगा अखोइगा नुसिनाद्रे लेमिनबा याद्रे खतनारे मोइना अखोई हापीरे सी हाइबा नतना उपाय केब लेते मोइदा अतोप फॉर्मुला लेते कॉन्स्टिट्यूशनली मोइगी राइट एंड ऑथोरिटीज है कईम लेते मरमदी मोइ मसाजे नोमैडिक ट्राइब ने वहीबुको अद अखोइसदा खितंग सोई वहीबु ट्राइब लिस्ट 34 लिस्ट हाइजे हाप्सन मतमदा अखोइने एनी कुकी हाइबा म चंगहलमबजे एनी कुकी हाइबा ट्राइब म चंगहलमबजे मसि कान तौमिनोदि खंगदेको अनजिंग मतमदा तौबिरम मोयंगनी अखोइने याम अंगांगने अखोइने हाइपासा हाइजबदि नते अदु एनी कुकी हाइबा ट्राइब से चंगिबसिगी अखोइदे याम चावबा मांगजबा मांगजबा एडवांटेज हम लेरेबा अखोइदे हुजिक जोमी काउंसिल जोमी चीफ एसोसिएशन जोमी अदु जोमी अदागा हंदकी लांजे होकुदैने जोमी चीफ एसोसिएशन गा आइजे खर उ फंगैजे ममिंगजे को अदु मांगदि अखोइ कुकी इनपीगा यूसीएम गसु याम तोइना फामिन जामिनदना वारी सानादना तवी अदगी अखोइ हुजिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइसे आईएलपी मतमदा चुचामपुर लेगिदबा मी मयामदु कमदु कंसोल तौनबा सोल्व तौनबा होनबदा इवन मागी युमदा पर्सनली अखोई अनऑफिशियली क्यारक अखोई लीडरसिंग फामिनरगा कुकी लीडरसिंग फामिनरगा वाई सानगिबा तानगिबा क्याम लेरे अदो सोल्व तौब ngमगी अदुम को हजिकती हजिक लेबा पोजिना कमाइन तौगे गांदा अखोई इंडिजिनस पीपल इंडिजिनस ट्राइब्स सिना मपांगन सोलोगा मसाइगी अखोई इलीगल इमिग्रेंट्स सिना मपांगन कलोगा गांदा अखोईगा मोइगा से खनानबा मचाकमा ओइगिबगी पोट अमा उरेबा अदुदा अनफॉर्चुनेटली इरांग से होको मतमदा कीनबदगी हाई तारे को हाइबदी क्वांटम ऑफ कनो दो प्रिपरेशन हाई तारे ने मोइगी रोम साइते अखोई स्वाइददी थोथोकपा याम काहेनबु डे 3 4 5 5 6 स्वाइदनेबा अयाम लोइनमा होंदो होंजिन तौनगरी को अदा अखोई मोइसिदगी अखोई स्वाइदे लेरे खुलकते लेमिनरम्बा मयामदो मोइ असोना कंदगी तौरइबा रिएक्शन मोइना सोमदा तौरकपा चुचानपुर की थ्रेटन तौरकपा अदो अखोई मैतैदी याम रिजिलेंट ओइबनेको आई हाइजगेबा क्यामु रिजिलेंट ओइदा आईएलपी की मतंगदा चुचानपुर इरांग थोकु मतमदा अदुगी ममांगदा मैतै काउंसिल मोरेगा मैतै की लेइबा अदुदा होटल युम केका कुकी सिंगना लोइ थुगायबको अदु मतमदा अखोई सिदा सिंगल रिएक्शन तौबा नतेबा कोई मैतैना अखोई यूसीएम अमुको केकासिना चटलगा आदा फमिनरगा वाई सानरगा मदुगी पोतो खनबा यादे अखोई ना हायगा इंडिजिनस ट्राइब मसेन वाई सानर रिसेटल तोहनगिबनेबा अदुबु एज टाइम पास बाय मतमजे सुम होरकपा ओइबनिना मोइना ngसाई हेड से अखोई मैतैदा चक सुमथिनबा अखोई सावनबा खनबा होबा अदे वाकाई ngang अदे प्रेस ता ngang वरिबुको अदे अखोई कनोदा लंबी दे चटपा ड्राइवर्सिंग दा याम थीना तवकपा अदगी मी हालकपा अदगी थीबा फंगक्तबा अखोई मी किडनैप तौबा खोटपा अदे वेली एरिया से दा ngसाई कहनी को विदाउट रिस्पेक्ट प्रेस में तौबगुमदा अनरेस्पेक्टफुली सिजनबा गवर्नमेंट दा अदगी अखोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अमा पल्ला सिनरपा असुगुम्बा इशू से लापदगी मोइना सिगुम्बा चांस से फंगजई वानेबा हंदकी लांजे तौरा मतुंगददी ngसाई अखोई मैतै सिंगसिना अखोई हुजिकी आई इसामक्सु मारे पैनलिस्ट ओइगा ngang मैम से अखोइना एनी पर्टिकुलर कुकी ग्रुप अमदा नत्रगा पर्टिकुलर मी अमदा हेड मोंगरिंग तौरगा ngang लेतेबको मोइना तौरपदुगी रिएक्शन गातनेबा थोइसे अदुगा ngang मैम से कुकी मिलिटेंट्स एंड नार्को टेररिस्ट हाइबनेबा को कुकी मिलिटेंट्स एंड नार्को टेररिस्ट आइना गाय हाइजरिबा होजिकी कनो से कनो अचुमगी लीडर सिंग से मकोइना आदिम जाति दा कन्ना ngang फना कुइना खांगा लेमेबा इवन लास्ट आवर दा अखोई इचिनाव अखोई लुप अमगी इचिनाव न चलगा लांजे हौद्रिङैदा सोलनजलुयेबा निंजंबियोंगने थाबनि निंजंबियोंगनेको सोलनजलुयेबा अदु मतमदा लिमिट तो क्रॉस तौराबनेबा नोइ सुमाइना अखोइगी मणिपुर काइनबा ngangadabo रोय अदमाइना कम्युनल ओइना वा ngangadabo ओइतादि नोइ अचुमगी ऑफिस से सिदा लैबियारोइना चला सोलनजलुबनेबा निंजंबियोंगने सोलनजलुइको अदुगी याम कुइना कोननेबा अखोइसि इरांग थोइजेको असि अखोइना निंजंगदबनेबा अदुना जोमी काउंसिल ना क्लेम तौगेरा अमना क्लेम तौगेरा मैतैगी एनी लीडर नत्रगा एनी इंटेलेक्चुअल ना कुकी पर्टिकुलर ग्रुप अमा नत्रगा इंडिविजुअल की मथक्ता वा कम्युनल ओइबा नत्रगा नुवाइतबा वा ngang लेते अखोइना हाइनिंगिदि कैनो गांदा पर्टिकुलरली नार्को टेररिस्ट एंड
illegal immigrant की मथक्ता अखोइना तौरिबा लानजे अखोइ गसी जुदुम हाइजिनी illegal immigrant and narco terrorist की मथक्ता तौबा लानी civilian मसेन खरा सोकना बदुदी लान लैरिबनना पेरिफेरी एरिया दा लिसल लको मतमदा पेन दबा लैनबदगी वांग पाउंग नंग दबदगी सोकपा यावमबदी याय अदुबो सिदी लाननिना उपाय अखोइ मोय रॉकेट कापे अखोइ गांगबो मोय मोयांग कोयंगी युमदा तासनलनी जे मोय अदु याम एक्युरेट के सो ओइरमोयबा आई वाखन के सो ओइरमोय मोय मराइबक नेबा दोगमरा हाइदि मोयना तौरेबा मोयना तौजरुबो पापतुगी रोकेटो मोयांग बजा मयाइ दा तारमसु यापोनेबा अदु मीगी एक्स चीफ मिनिस्टर मगी मयुमदा तारबने इशू तो याम चावरेबा हाइदि बाजार दा तारगा नत्रगा लंपा में तारगा तामो मी मा सोमबगा एक्सएम की मयुमदा तारबे तामो सीपीआई की लीडर नि माइ मयुमदा तारमदि अदुम चावदुनी समाना चावदुनेबा यूसीएम ऑफिस दा तारमसु चावनी वाइबोको अदुमाइना तौदना लैबनी अदुना ngasai मोइना सिदेदा हाइ मयाम सिदि ni ko moi fake propaganda ni sida ka su yam kana akhoi na nei na bai mathau ta de akhoi na su akhoi praja da su akhoi na appeal ma taujaning ba hai tare ko akhoi na khadari base narco terrorist aduga kuki gi militant singa अखोई खनबने है अखोई याम क्रिस्टल क्लियर होना मणिपुर अपुनब आइडिया ऑफ मणिपुर से अखोई ngasi लेरी है अखोई फजना फाव दरकार होइए अदु नत्रगदी अखोइना ngasi मसिदा अखोइना ngangi गाजि मखादा नंगदी कुकी की सपोर्टर ने अदुनि अदानी गाइने याम इसलगदी अमु अखोई की ngasi gi अपुनब मालेम न लोइने उबनी को मधुगी रिएक्शन मोइना ngasi इबंग मइसे अखोई की मोइदी डिस्कशन दसु कई दसु ट्राइबल सिंगबु याम नुसीदबा हेड मोंगरिंग तौबनी न मोइना इसलेजे सी इबगी खुदोंग जाबदो मोइना याम चांस होइना लौगिनी हाइबजे आई सिम तंग थमजौगे याम नोंगाइजे जा जागी याम फजन थंबियो जा अदुगा अखोगी मोइना सानराइबा हाइबा तारे अखोगी लौरिबा रोल मयाम जा हाइबा तारे असि याम कुमा थंबि आई ओजाबु बि ngasai keno do 900 mi chang koi matang je ngasai ojabu bi ai am chume ko masida sakar na aina hai toisina ne sakar na masi protect toba phaba ngamodram ni na changre haram ni na ko hayeng nomai kamna rakpada soidana icham chamba civilian singjan banu pa ma indigenous ta rom kumdare engale jine ko madu do akoina soidana madu lan mi ne khandana to doine ba मधुगी क्राइम दुगी ओइबा रिपरकल्सन दो मधुगी थोकदब थौदोक दो मधुगी दायित्व जे सरकार लौदमने मरमदि कइनो कांदा मोइना हाइदोममनि ने को मोइना चंग्रे आगा मोइ थिंगमंग मौद्रमने बा अदुसी अखोइ नोइ मोइ हाइदुदी ऐ बोबी खुनगाकवा नोइ म्याम कना लेगे नोइ म्याम आरामबाई अदे मेते लिपुन अदु अदा खुनगाकु म्याम नोइ म्याम प्रिपेयर तो होजि मी जमापन चंग्रमने लाउथोकगा जमाने बको नोइ हातोना न बरेदि लेवा अदुदनि सादै खुनगाकु अदुगी किनो दौनि हाइसे अदुना अदु लेबिना hayeng misimina tholokpa matamda ko ngasai gi khungakpa jingda lakpa adugumba reaction hai tare ko adu matamde di CSO na mu phabe yaroi kholoi khungakpa thado khoto to kan sakar se am sawe adu tawdo adugi maram du government na thon mane hai yam chume jan aduga huji huji akoi se paktak na masana chume haira gadi combring operation tawdana khodna akan action lokhate se moina nomai kapak padung ngai ra haiba sim chume am hangada bane te si wahang sim su adu sande gi dio kamai thambi ding sam ta kuma akoi gi divisive policy je government of India na sanai je swai de khakta na te ko all over kano dum sanai India manung da loi sanai ba akhoi gi di moine amoena sana ba da nuai je tai ke amazu maram topom ju le ba akhoi aina hanjan jan dum hai India da akhoi na merge to matam da akhoi gi history je India gi history oina merge to de ba aduna akhoi na ngasi government of India na akhoi na thengna gi ba lan akhoi gi ngasai gi pong da akhoi ga leina mari adagi Tripura gi ning tawga akhoi ga leina mari si myam je India gi history ne moina recognize to de aduna India gi oina di Manipur se Naga gi machet ama kano gi Purum gi machet ama Aimol gi machet ama machet pirasu kai mangje de maram di akhoi di merge to state ni na ko moi di akhoi merge to state ni na we still use India currency dum sijin ni India gi chinja adum chani moi di adum laijano haibagi policy ni Manipur da India gi only maru oibe maram abu strategic importance ni adusu handak laiba geopolitical situation ja sijina Bangladesh ki adai Sri Lanka gi kari gi oiba phibam adai US na loiba challenge ko adai China na loiba Burma da loiba role si myam ji gen ganda ek iski pot si desu Manipur se yamna lumna log da rain khale aduga hayeng asi ayeng tang kuma na to hayeng so mu tribal kano hill council na ama kano gi nangi kari more gi do adu duna ek is no political solution no ek is na moi heng protest am tawdoi tawrim ne adu so akhoi government je kaisu thing de India na so kaisu thing de aduna India na Manipur da uliba nature se ko sai gi Manipur je burden adi crown of the country oi be mo ta di akhoi na moi da piri ba mingjat mayam sana ba kai da piri ba mingjat mayam culture da kai da piri ba India culture ni raslila India gi oina phaw jagoi ni ga hai ja sigi pot se moi na honor tawdabagi mawong ne na is main tamjai